GT Production YouTube channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule voin hi me ni som pariat sang ni som ni le pan ni lai ni ania tuntuma po hian international news and politics pusi tilarin amathuziak bengwar thlak tak mai kan ngai tho le do nani Mariupol khopuya Azovstal steel work plant square kilometer som pakhat biala Russian sipai ten anhual be Ukrainian sipai National Guards Azov Battalion zinga liamna chual somnga le bathum te chu UN le International Red Cross Society Ukraine le Russia sarkar in biakna angin mun hima thiar chua anita nizana bas engemaw zatin Russian sipai te venna hnuaya liamna sazual mi somnga le bathum chu Russian sipai te thunun Mariupol atanga chaklam mel somthumala Novavoskhoa hospital a phurlu annia midang zani som pakhat tero chu Mariupol atanga marlam mel somnga le panga la Olive Nivka khuwa humanitarian corridor angin phurlu anni thungani he thu hi Ukraine Deputy Defense Minister Hanna Miller poina puangin Azov fighter ho te chu Ukraine sipai ten Russian sipai te anman te nen indona sipai man in thleng ton na thuthlungangin anin thleng tonang atia Azov fighter te hi bas panga in thotan zan thimhlima phur chua anita ni The General Staff of Ukraine Armed Force chuan Facebook a Azovstal hmuna kan pasal thawai sen ramveng him tu te him taka son chuak turin ngor takin bezel ani etin an ronzia kani February ni somni le palia tanga ni somrial le pani na Russian Ukraine aruna tangin West Ramteral thuam in Ukraine hi tanpuina sat ani lea chumi wangin an tan an khore thein Russia point an rin le tumang lovin le abasangam rengot chu tisualin ache chiat phata ni hetila hian Sea of Azov ti pui marlama Azovstal steelwork plant ero chu Russia chuan bom le missile le rocket mangin alakap zela Azovstal steelwork plant a hian Azov fighter engza chiangel om hriat ani lova Russia chuan sang ni le zani velangin an chu tani Hanna Miller chuan Mariupol khopui vek him tlat tu te chunga lom thu kan soya Ukraine in hun khir tak mai atolaya an na le chanvo ti turinom le wai sen taka len tu te chu kan chuang tak zetani ma se sipai chakna manga Mariupol khopui ven him rang chu akhirin a har sa hleani Azovstal hmuna om zong zong te po him takin hun hima thiar chuat tuma malak mek zelani atiani Nizan masa khan President Vladimir Zelensky point Ukrainian sipai te thilti le Armed Force of Ukraine malak na alom thu kasoya kan intelligence tele chan chua na thona tura palai te chunga te UN le International Red Cross Society te chunga te kan lo me mani kan tlangwal te chu him takin son chua an ze lang ti ka be sei tlatani atiani Zelensky chuan tuna an thiar chua zinga liam tur na sazual te omin thataka en kolan nia Ukraine chuan Ukrainian pasal tha hwai sen te chu nungdama anom amamo ani hei hi kan ni phungania he thu hi chanpui ngai le chanpui momo tu te zong zongin an hria mang atiani Russia chuan Donbas region Luhansk Republic lama na sataka tan la kho zelin thlona tanga bom thlak tele missile mangin khothen khat an la beirenga Luhansk governor chuan Severodonetsk khopuya Russian missile ka wangin mi so man thi atiani Kharkiv region lama Ukraine sipai ten Russia sipai te chu kilometer nga tanga som don anum kir to a Ukraine sipai then khat chuan Russia ramri chung lutin Russian duty post then khata thla la hovin video le pic chu adar hlea chu tianga Ukraine sipai ralma tonga Kharkiv region na Russian sipai dang kir tu te chunga President Zelensky chuan lom thu soin kan sipai huai sen ram le nam chan na na lu chum ban chum huama melma te beitu in ni kan chuang le cheu ti in asoya ma se he Ukraine sipai te thalak le video hi engti khuna lak nge khoi mun chi ange tiero security wangin soilan anilowani hetila hian Sweden sarkar chuan athenom Finland ramin NATO zom antumti anpuan nuwa Sunday khan NATO zom antumti Swedish MP Magdalena Andersson chuan apuang chiang veleta ma se zia to thinangin NATO member Turkey chuan Nordic ram panin NATO zom antum chu soiselin Turkish President Recep Tayyip Erdogan chuan engtin nge firfiak te humtu te chu NATO member a kan lom lu theang thil ni thei ani love an ram shroi tu te chu kan rama lo jina thilom zemin thil fiat te antum aniom ania
thil chu lo le hun khoral na mai turani e ektin nge fir fia khoi tu te chu kan rin theyang le ati khumani Nordic ram panhi te hian Turkey atanga independence swal mek tu Kach nam shoi tu Kurdistan Workers Party PPK tia ko mai thin te chu anrama refugee anga lutin an mi khwal cheung maya chung ho chu Turkey chuan mi fir fiak tharum tho tu tin dan po na anol te an ni Sweden le Finland ram hian Middle East ram boi wangin Syria Iraq le Turkey atanga ral tlan mieng mozat ami khwal me kani Turkey chuan Kach nam shoi tu te man kho maro real sakturin Turkey a thon kir se aphu thinani NATO member ram tin veta power an ne wangin NATO som ringot hi thilo sam takani lova member somthum zinga member pakhatin apom lo chuan North Atlantic Defense Alliance NATO pol chu zom ngot thei ani lawani Turkey hian NATO ti len kan thlop lawani lova ma se fir fiak te thlop tu ram NATO member atana lak lu kan du thei lawani anti ani Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan Sweden le Finland ramte NATO membera lak luna tura thilti chu arang thiang berin chinfel tum turani Russia chuan Ukraine an he don lo West ramten ral thuam thale tamzo kin Ukraine ramitan pui zelangu atia German Chancellor Olaf Scholz chuan Russia chu mi ram leilunga om chung chuan inrem na nei ahar sa ang tin Russia chu Ukraine atanga an sipai te thiar chuak thoi turin aphu tani media then khat chuan Russia hian a reserve sipai sing ni le changa vel te chu Donbass region lama tirlu beltumin abwa sai mek anti bokani Russian President Vladimir Putin chuan Soviet Union ke cheram aminga Russia Federation in ala hui khoma aop khom ve tok ram shoi tu ten meeting an neya Huaisen o chuangam tolovin Russia chuan heng Sweden le Finland in NATO anzom tur hi kan du lo anilova heng ram ten har san le vau khan ne mo kan nation love ma se chung rama chuan Russia ebna na ral thuam chopemo military lama inkulna om chuan atu langin Russia chuan achang le tang atiani Russian Foreign Minister Sergei Lavrov point Sweden le Finland ramin NATO anzom chu danglam na nasatak om phalowang Nordic ramte hian NATO thilti na sangsanga antel fo thinani NATO anzom nueng tin nge khochak lama ma anron lak donero ngun takin ilo thlirangu atiani Russian Deputy Foreign Minister Andriy Rudenko chuan Indo ti top na turin le rem na zonga in biak na chu Ukraine le Russia in anishan palo tin Ukraine chu rem na kong zonga in biak na in nuk do ka apu ani Ukraine President Zelensky chuan kanram leilunga minrun tu Russian sipai te om chung le anin lak chua vek ma chuan rem na zonga in biak na nei ani lovang ati ani chuti mai Russia la asipai te chu ko kir vek atum bik der si lawani Russia chuan iwe satanga Ukraine rama ral thuam tollu na Poland le Ukraine ramri Lviv region ami chu Michelin an kap tian soi Ukraine eroin engral thuam tenge ka chiat an soi lo thungani Ukraine chuan bucha khuwa Russian teng eng mozat ka chiat om khom rui mai chu an tar langa vai thir song te tan chil thli ta du adua thlir vong tur chi atam mel le Sky News chuan Russian Foreign Ministry chuan ramhausa G7 le West ramten Russia an shek le shem chiam ringot chuan khovel le barkonga ati buai don ani anti ni inan ziaka USA fast food company lar McDonald chuan Russia ram chunga restaurant zaria le somnga z anei chu Ukraine dona wangin a khar satlia mai ni lovin thral atum zuyani he burger gen McDonald hian thoktu mi sing rukle sang ni z nein alei du tu te nena anin biak felma chu thoktu te hlo pe ka tiamani Russia rama khovela company lar le lian tak luxury brands fashion company thlengin West ramte shekna wangin an buai zowa Russia an chua san zo deuh tho to ani French President Emmanuel Macron chuan Ukraine run chungchanga Russia che sia chu mu sita nui zat zui kher tur ani lova tongkam deng khong le elsen zonga chirthe kher tul atilova President Macron hian indo nuwa ram khat shroi tu President Putin phone manga betam berni in voiriat chuang abetowa Indo mai Ukraine rulo turin Moscow akalin Putin han thlemani kha President Zelensky phei chuan Macron chu Putin na besek lo turin le engmain amin lo zianui zat zongin alo soi to nge Latvia Deputy PM le Defense Minister Artis Public chuan Macron ngai dan hi atom puilo na samai peka Russia chuan ache chian na le a lo na te chu chut chuak chiang ngei ro se
achan chu lo tu an ni me kani Russia chuan engtenga lo tu an ni dan en le ro se tin President Macron ngai dan athlop lo ti Twitter a aron zia kani President Putin hian Ukraine hi kan run ti in a soi ngai lova in do na ti trong kampo mang du lovin special military operation ti in an soi zela he special operation an ti na hian khopui tam taka van tlang chena building chu an bom cherem room maya British Defense Ministry chuan Russia sipai te sapata nam hun da chutin Chernihiv khopuya building sang thum le zanga zinga za somria chu thlona le mesal mangin an kap chimrem rumani hetianga an che dana tangin anin buat saina athatok lo le tia lang theani atiani Kharkiv region a hian Russian sipai te hi kirme kan nia ma se lele ma sipai tamlu tuklova in sapelin an lain kap ton rengani ABC News chuan Kharkiv mar thang lam mel som kwa la Sumi region a po Russian sipai te chu Ukraine sipai te nen rat matonga anin kap renga Russia sipai te chu an chathalo hlea hei hi Ukraine sipai ten US in Howitzer lai pui ka na mi le kap thui tak apek te an man chowang ani atiani Donbass muna Cividosnex army Ukrainian civil som chu Russian rocket ka wangin an thi ti Luhansk region governor Sarhi haidai chu la soya Donetsk region governor Pavlo Kirilenko chuan Facebook a Russian rocket ka wangin mi pakwan thi atiani BBC News chuan Chernihiv khopui bula Desna khwa chu nimin jingdar nga a Michel Palin ka ania thi omin hliam tam takanom tin Vyacheslav Chaus chuan Facebook a azia ka tia mase BBC chuan kan fin fia theilawa ti thungani rescue team ten chan chuan na an thok angin an soiboka Desna hi kholian lo tak Ukraine sipai 169 military training center na ani bokani Nimina the Visegrad group anti mai Czech Republic Hungary Poland Slovakia ram foreign minister ti chuan London khopuya British PM Boris Johnson hovin Russian Ukraine run chungchang an soihova he thu jiak lai nge an rel puan zar alani lawani Visegrad group in ti ta hi Central Europe ram EU du dana ram kai shoi du tupolte ania Czech Republic foreign minister Jan Lipavsky chuan Hungary ramin Russian oil and natural gas le chungchanga thilti dana Hungary PM Viktor Orban malak dana soi selani Viktor Orban hian Russian oil le gas le lawa boycott chu Hungary economy tana nuclear bomb tukani ti in EU malak na then khata soi selani EU ramsom ni le pasari te po Russia shek le shemna konga anin lungrual vek big lawani Russia today chuan tunline US intelligence service te chuan ramdanga Russian palai te chu an ram phasana Russia thruk te rol ruk turin an phone atanga thlema an pu atia Kremlin chuan hetenga diplomat chho te ram phasan tura som lengen hi pom theilo thilani atiani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan he thu hi demom an ti thu nimina soya US spies ten an thlem zinga hian Russian ambassador to US Anatoly Antonov te potelin Russian palai tu main an ramle nam phasan na an nei du lawani atia CIA le FBI lamin Russian palai te phone number nein text message thonin an ram phasan turin an thon china puani Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan karma sain rin ni khan ways ram ten Russian khwale tui mani ram phasan du an hulove Russian palai te chuan rilom takin an mo phurna an lakeng tlang zelani ti in alo soi to bokani US Air Force te chuan karma sain rin ni khan hypersonic missile ri aya alet nga chuanga kalchak chu Pacific lam hnai California tuipuya an test lo tling ati US sian hypersonic ral thuam le anti hypersonic ral thuam te hi ani thavia wa ngai ani nikum September tha Australia UK le US ram tangdun chuan China ral lian turep nan AUKUS an din nuwa Australia ram point tui hnuai in dolong nuclear power submarine thatak tak tuk atum me kani US Air Force chuan he ri aya let nga aya chaka thlok thei hypersonic weapon hi air launch rapid response weapon ti in avwa nuclear bomb phur thei thlona Sol Z B-52 thlona atangin anen chinani kumin March thla khan Russia chuan ri aya alet som dona chaka soi Kinjal hypersonic missile mangin Ukraine hi kap thor thei turin an lo tin zon to tian soya achak von ema wangin engram siam defense system point boruaka alo kap chein alo dang man don lawani antiani Britain pay 2 minutes dan ni leka
Kinjal hypersonic intercontinental ballistic missile mangin vai buta kan chantir thei tin chuang takin ha hi pin Moscow a TV thupuang thin tu ten ways ram te vaunan tok so an soi lang fo thin ani Kinjal hypersonic missile mangin ways ram ten Ukraine ne na ral thoman pek lei noya da thana hun chu Russia hian March tha alo ka chiat sak to ani China point he tiang hypersonic missile hi lo tling takin alo en chin to ma se khovel hriata apachin ti ani North Korea point January tha alo en chin to bok British MP pakhat chuan tun lai in donor al thom changkang nei konga UK Armed Force te chu an pachiatin Ukraine in dona thil alang chiang ani atia UK hian kumsang ni somni le palia tanga ni nga chuan defense budget hi pound tlu le dingon som paruk point panga zetin antipung chhoto don ani Russian President Putin a social number ep to Paul Shoi Tular tura trai to ka Germany a en kol ngai hial Alexei Navalny chu Kremlin chuan March thla kha eruk thu boi le ko zalo tin case yam sak belin kum ko lai tang turin zela akhung bo meka Navalny hi kum ni le chan ve tang turin Moscow kha pui chaklam mel som ruka la tan tir meka ni Moscow Times na soidanin Alexei Navalny hian nimina ko tin a shem na chu appeal siamin me ni som ni le pali khian ngai tua thatani yang ti ania ma se Navalny hian son ha turin a deal ati ani kumsang ni som pareta Putin a khen tumin Russia President a chu vea ma se thu boy or tirin President chu theilo tura ti ania NGO din eruk na dol pol chu an ho emema YouTube pa anrama Putina lamtang te eruk na an chui chuate an tlang zar fo thina ato pa ama Navalny chu NGO sum eru le mangkholo tin man anita ni kumsang ni somni khan Soviet hun laya siam Novichok military grade nerve agent mangin be ania Kremlin ti tira ngai vek ni in Navalny point Kremlin ti ania tia ma se Kremlin eroin chu puna chu apha ni Germany a thilwar huangin phurlu ni in ainan koldama Putin aro real na pai turina be cholea atopa a political organization chu fir fiak du tuktin zel bang azut pha zuita ni Navalny thopui tam tak chu criminal case pe in man turati ania wangin ramdanga antlan chilhomani Russia hian tuna anram chunga independent media zavel le non-government organization te khar sakin media anthununa Russian journalist za chuangin himna zongin anram an chuasan bokani foreign media antitop nuala tunlai khovela social media lar Facebook Twitter le Instagram po Russian hote tha tur ti vordara puin an khap mek bokani